Nakasagana at Bureau of Fire Protection Cordillera amang ipaay ititulong kan serbisyo kadagiti umili baban kadagiti na dumaduma a programa ti ahensya. Ni Jezreel Kate Lapisar para iti damag. Iti taon 2026, tutukan ti BFP Cordillera dagiti programa da am itunos iti 5-point agenda ti dadaulo ti ahensya. Daytoy ti foster BFP Modernization, integrity monitoring or integral cleansing, re-engineering the organization, e-government kan strategic repositioning. Panggapda amang ibangon iti future ready kan napinpintas a fire service para kadagiti umili. Kaspaset iti daytoy, manarimaan ti pan nakaipasdag ti fire station iti 10 a munisipyo ti Abra. Continuous pa din po yung efforts ng regional office with the tulong din po ng ating LGUs and then ng ating municipal fire stations, our provincial offices na nagfa-follow up dun sa mga request po ng mga fire stations natin na may mga kulang na fire trucks or medyo alam naman na nating matatanda na yung ating mga fire trucks. So nagpa-follow up po tayo para at least mabigyan po tayo ng mga bago. At damat dagiti programa ti ahensya para iti procurement ti rescue tools, pakairamanan dagiti ICT equipment, PPE, chainsaw, medical supplies kanda dumapay. Pasat matlaang iti modernization plan ti BFP ti pan nakagatang ti choppers ang makatulong iti panagrespondeda no adda ti forest fire iti region. Inkaripay ti ahensya a paertengen da ti kampanyada tapno maipangato ti pan nakaamudag iti umili iti mainaig iti fire safety tips. For man-made and natural disasters, BFP continues to equip our personnel with corresponding trainings po. Pag during disasters ay lagi po kaming handa sa pagresponde. When the time comes na kailangan natin yung BFP, lagi po kaming nandyan para sa community. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.